men tisu SGB rong ner ke barat tum chingrum si pharke mai kang ni pon Borzan Kuki go Bura Station asai hem saijang along all party hills leader conference at tumpen truck to kamai paman pon Kuplia roy long lang chinglu dampen artani kan crit rock sie ariso bang ke langjang chok Ada biporta ke than pon ji bang nili jitkramsa non biotang ton pan lang pon eksinang Kiram tang pai ni pai crit rock siari Borzan MSC consensi ki parlopont men tisu SGB rong ner ke barara tum chingrum si pharke mai kang ni pon SCB rialong kachitong arong men lason henlo men tiso bonglong terang lokpo kiling kania hanse langbring rongpi sam teron lang roiso lapen magic ro larong ner kep chingrum pet pensi pinili tum presmina bang dopon lo Labang so pharke mai long panalang litum pen kining je pana tengki kidam tang vu signify incoir trucks arni solar project alama puthak pen ke chingki chingwai che phan pura em sul jorang phar Borzan VDC chairman Sonaram Singnar joint secretary Mondol atum ka humriram hut solar project alam chingki than chingwai tang det pen aphi em sul jorang phar atum ke chidam pu hut inut bhani su pemar atum pen aphi prang alam chama thadam de pin pet men to work hendo lapen to work hendo par pi a jokpen ka cheleng at work ki sung pen a jokpen si Iem sulsurung par tu mahan tu warang rangkadun cek pensi nili tum ka celeng kheng not par pi tu war seminali tum langpon thapu alang li tum ki pudun a jokpen lesis la sulama puthak pen iem sulsurung par CM Dr. Tram Ronghang VDC chairman lapen joint secretary atuma bhan semi nang dia vek thapu si rong ner kebarar tum pen pharke thinu long pen chunuri pon lapen SGB aphan semi kaya teng pen pasiklem longwe ria aphan smelang li tum pen puthot chunuri pon thu HDP pen sarpin podisu Karbi Longri Abirta lang li tum solar project meeting my meeting nang dulu la so my meeting na do bang ho chingki chi thandat pe na phi alang li tum hem che dam ho nili tum rong proxy sar pe ma chingrum pet pen ka chitong an sar pe mar pen ke atum pen alang li than hem ka che dam hot gari motor khang non lo athe ko pi bos nili tum gari motor ke khang iduna the bang ke aneng kan na dam bom lo hala so meeting ani SGB GB marong rong saru pasale nili tum hana ka peng khat kali alang li tum ke theke dinge wang ho to warang kha do noi to war khang no noi puni li tum hanang toite athe ni li tum pi posi matha dam lo wai wai lo ni tum ka buji je por lo ni li tum ke thek the por lo lasi ke chok che ke le an sa tame ni li tum phan nang dija no ni li tum rong thok si sa pe mara hin alam thelo lasi SDB handa koy nang ne rong sa hang koy nang le la hai tum han le la hai tum le ni li tum han nang ka peng khat alam kali nge toy alam kali ni li tum sa pe mar bet men ke matha thek thia joy ni ka chini ne joy ni masi to war ke dame bang li tum khang non der lo la si mi li bang ke nang li phan bang ke la an la am lan the ta thek the der lo nang chuning ri lo la nam si ti nang li phan yem sar han ta me chuning ri la na chuning ri lam the ke la pu lo ni li tum ke chok che ni li tum ke chini ni a joy ne pen si SDB phan ke pasung ji pusit wa long bang ke ni li tum ta ning duk lo la pen ke pasung sedet sa keme lake nilitum ke chok che por lo kaya teng kaya mang son hakot teng son le nang litum tanang matha pon noi chuklem cho dama hin sa tame nang litum phasa khalo nang litum se nilitum hanang lang pon bom lo lasi dam tang an sa tame non ke wang ji lang sa tame nilitum ke nang li phasa khalo nang litum nang thana ling se litum ke nang ka ji pol se GB phan se SDB phas tame nang litum nang li so jorong phasa nang lining RER apen chirui dora kai ate hakko ate ngama len nang lining samjin pen mathapon pa me no so jorong phasa nilihin pen ke la ansi nang chuning ri thek chorlo la ansi ingtonic kokpo lasi nilitum chuning ripon padi cream lo nitum SGB pen danglok lapen rat ham hansame aprang ateng amang SGB ta kai aprang ateng mang chiklem nun longi phansi chuning ri padi cream lo lapen ratum anstame official aron ke do ans tame kaya teng amang klem phum dam phun bi phansi chuning ripon padi cream lo lasi ka do ka ve aki hai MSC surjorong phar aphan tame chuning ri padi cream lo alang li ta nangching hon pik ni tuma pha hola sorni alang li phan thang aki chok che pudama thai ve alang li mesen lapen VDC chairman Sonaram Sinar alang li ta kema tha mesen ajok sini tum phanang kirai phansi wang lo selang tum hana churu lapen ako dia tuma CM sar Dr. Tudiram Ronghang alang di ke
rat han kang hon gajin soge thek pik abang lapen rat han ching hon thek pik lapen non nil tuma kisung long stame langli nang ching hon vegji lapen nang rap vegi pusi langli pantaning chithe lapen langli tum klem rapet revenue em morsing tiso lapen ke hai dorsing rong hang MLA langli tum stame ni tum hanang ching hon vegi nang jin so vegi pusi ning je the athelang ni tum ta rat phan ke ching hon thek pik abang pu tum bina asini tum pini ga chuning riat teng alang ni tum non prap jin panang ching hon ponji aprang teng bang ni tum phan nang ching hon pon po pusi ning the lo la pen chuning ri pudi krim lo Lakhai ko rasi Borjan MSC Consensi ki parlopon HDP Borjan Kuki Gau Bura Associations asai hem asai zain along kedam tang pai pai ni pai create roxy erni Anarlo por phai sekeba por malom pen all party hills leader conference atum pen Kuki khai tumangbong bisi chirak to kamai pedepo Bangso amai long all party hills leader conference a Borjan Consensi committee amai pu Rio Tiron men si mai chapa hem pu pon pen konchun bang men sing chibung pen si aluhi phan than pachini pon thu Bangso amai long aluhi haman pen all party hills leader conference CC amai pu jai kathar lapan ke aluhi aman pen all party hills leader conference CEC Difu LAC angkang amai pu Rajan Timung Samson Teron legal service secretary CEC Damtang Kipjang SGB Saijang Jamang Kipjang SGB Kindung Bangpo Kathar Bongpo Kathar Bogajan LAC Inters Atum Seme Chitongdun Pini labang so 6 dula puthak cherok to kamai pedo pon labangki Kuki khai thuma phan sami 6 dula pen ST puthak ke cherok to kamai pedo pon verensi pusi labang so malong jumisen alam thamche mumpon HDP pen sarpen podiso Karbi Longri Abirta Supreme Court pen wadi ki pido je governor tum jong sipinya bill kele tang do pulo tang te pe der long le delay long le pusi pu governor phan ke khroy ka phelam lo same pending long le pusi Supreme Court pen judgment ki pitang do long etum la sila follow up la pen pini bang ken tum awareness binang ko kala no awareness than ke pulo tang te ituma khai ke mahumang ram bom po mati de la ka prek dolang pini ke kuki pen itum karbi chot ka prek dolang rengma tiwa tum long ta ledam nang lang la song thak se khasi garo siam tai tum long ta itum ledam nang la pen rang khol atuma khai dolang jo lasi awareness aho alam che than the pulo tang te ituma det ke itum parengoni when we don't have awareness then definitely we cannot able to lead to our people and we will not able to protect our land also that is why today we hold a awareness program at Saijang so today, so to say, it is a great day for both our community because in the near future or in the days to come, without awareness, we cannot come into one platform, and without awareness, how we will able to implement the laws. So, laws and constitution must be come together, and we have to follow as per laws. Only laws and constitution can give protection, especially for tribes people living in Karbi Anglong and Sihil. Kidamtang pai ni pai create rock ani West Karbi Anglong district Khiruni police station si palopon angkang 10 basti arong along init artenikan create rock koran 10 lapan ajirpu atum pen lang chinglu phandam lo bon semi ko pai kelang no jok si koran 10 abang ke lang chinglu da mawat lang jangdam choklo abang so biota long si koran 10 aphan kiri dunji aphan se boktora ra atum pen chirap chi chudun do voi fees semi thek pon long le dadlo Hiruni police station sa tumpen sa mila bang so birta long si adimaklong anpale dunpen si halake dora tumpen bidis reach pa choilo lapen ki SDRF atum sa pipa chinilo bon sa me SDRF atum ki duk hello piga joksi tong se kolpen ki SDRF atum ta adimaklong anpale dun dek sidadlo बीस वर्ष दमकल पानी उठाई नाजाबा
তাতে খবৰটো পাইছোঁ গাঁৱৰ মানুহবিলাক দৌৰি দৌৰি গৈ আছে কি হৈছে বোলে কওঁতে তেওঁলোকে ক'লে যে নাই ল'ৰা এটাত পানীত ডুবি গ'ল মই দৌৰি পেলাই আহিলোঁ এনেকৈ আহি গ'লোঁ আৰু কাপোৰ চাপোৰ লগাবলৈ চান্স নাই আহি পেলাই দেখা পালোঁ যে এনেকৈ এইটো পানীটো বহুত দ আছে এতিয়া মই প্ৰশাসনত মাতিছোঁ প্ৰশাসনো আহিলে আহি পেলাই চেক কৰিলে চেক মানে তেওঁলোকেতো একো কৰিবলৈ নাই আমাৰতো হেৰি আহিব লাগিব হামৰেঙৰ পৰাহে আহিবলগীয়া হৈছে এতিয়াতো আবেলি হৈ গ'ল সন্ধিয়া হ'ব ৰাতিপুৱাহে অহাকালিহে হেৰি কৰিব তাতে হয় কি কৰিব আছিলে তোমালোকে আমালোকে ইয়াত গা ধুবলৈ আহিছিলোঁ কোন কোন আছিলে মই আৰু অৰূপ আৰু দেৱা আৰু এটা আছিলে ল'ৰা অসমৰ দাস দুবাজনৰ নামটো দুবাজনৰ নাম কৰণ দাস তোমাৰ কি লাগে মোৰ ভাই লাগে নিজৰ কেনেকৈ ডুবিছে এইটো লগৰটো এইটো মই পাছত কৈছিলোঁ মই যাব নালাগে ইয়াত যাব নালাগে মোৰ দেউতা আহিব ফাৰ্ষ্টত কৈছে যাব কৈছে কৈ কিনি সেই গৈছে গৈ কিনি ফাৰ্ষ্টত সেই ডুব মাৰিছে ফাৰ্ষ্টত মই কৈছোঁ এটা মগ লৈ কিনি ইয়াৰ পৰা টান কৰিলোঁ সি কয় নহয় এনেকা ভাল নালাগে এটা ডুব মাৰি কিনি আহি যাম মই আৰু এনেকা গৈছে গৈ কিনি আৰু ডুবি গ'ল এনেকা তাৰ পৰা ফোন কৰিছে যে এনেকৈ ল'ৰাটো পানী ডুবি আহিছে আহি কিন্তু মানুহ পুৰা আজাৰ হৈ আছে ল'ৰাটো কি কৰিব গৈছিলে গা ধুবলৈ লগত কোনোবা আছিলে এই এনেকৈ ল'ৰাকেইটা আছিলে আৰু সৰু আছিল কাৰ ল'ৰা হয় আমাৰ ল'ৰা কি নাম ডুবি ল'ৰা থকাটো কৰণ দাস কিমান বয়স হ'ব 14 বছৰ কিমান ঘণ্টালৈ বিচাৰিছে 2 ঘণ্টামান পানী দ আছে পানী বহুত দ আছে এনেই কিমানমান বজাত 3:30 বজাত ছাৰে কি কৈছে কৈছে এতিয়াতো আহোঁতে হামৰেং ক'ত বোলে আছে সেইটো ডুবাটো মানে আহিব ৰাতি আহি কিনি নাপাব আৰু ৰাতিপুৱাই ডুব মাৰি চাব আজি নাহিব নাহিব Pini Abirta Glans Pansikang Ton Poniglo, Domi Tangbi, Kardom.